Kan bunyi jawali dah. Waladdallin. Amin. You dah Iya. tanya ni. Kaji bagi surah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, mantap. Bacuk teh tu saja. Baik putus bak walau tapi bermayun. Walau. Ya, Waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kau rumpuk yang dot ya. Ya, sebab dot ni adalah huruf paling payah yang naruh ke Rasulullah kata tu. Walau ya. Soalnya bak yatin kena bak yatin ni. Wadrib ya, urung lei perkakalah nan. Walai nah nak kalah sebab dot nan. Wadrib lahum. Ya, mana? Wadrib lahum. Si. Tak abu tengok tu pada hal nak pas malam ni. Aliful hamlah tapi tanda-tanda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bak Malik Bet tajam ni ke Nabu, bet tajam. Oh, beda jam. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, bak. Ini cikan tiga abu bak. Sami'allahu liman hamidah. Cik. Sami'allahu liman hamidah. Iya, iya, boleh tak? Cik bagi. Sami'allahu liman hamidah. Iya, ya. Jadi ini bukan sami'a, sami'a baik tak pakai huruf hamzah. Tapi ini nan sami'al lurungkan sami Allah. Sami Allah jangan salah kan tahu huruf in dengan huruf hamzah. Hamzah di ain ni kan. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah Abu berkat malamnya Abu. Ya, sami'allah, sami'allah. Nak terus dulu. Kita pergi ke gitu. Ya, boh tikalan boh, Abu boh tikalan Mbak Murgi boh. Untuk baring di. Ya, ya empat. Ya, ini sami'al nyo'in kan bedakan sami'a. Tapi sami'allahu liman hamidah. Jika Bu? Sami'allahu liman hamidah. Masya Allah. Ha larukung Abu tiga tu. Ha larukung. Hamidah. Ya, mampu menuju kenang lagi. Ya, Cik Bang Bergit. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Ha, you dah tak. Bang Bergit. Dia dari Muhammad Masjid Nabawi dong pergi. Sami'allahu liman hamidah. Iya, Bang Bergit, Masya Allah. Berarti ini kan bak kalimatnya yang panjang terkait pada fa'al Allah, makan. Lain hanya panjang. Sami'allahu liman hamidah. Ya, benar. Bak Masjid Nabawi aja nak aku fikir aku sabar. Masjid dari Muhammad Masjid Nabawi. Wah lagi. Bere. Bere. Dah sejarah dah. Kak. Berarti Cik Bak rukuk apa? Allahu Akbar. Cik apa? Allahu Akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kau kena le. Kau ni dengan pemberian kenang-kenang le gure. Tu baru buka si yo dah le. Kita aja kita buka. Allahu akbar. Iya, tiga tu. Yang tu Allahu akbar. Allahu akbar. Iya, baruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya, baruku Abu. Baruku doa ruku. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, bakmi baik panjang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, mantap. Tinggal ha larku. Lagi ha benar. Ha. Subha. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya. Cik bang pergi dengan tu baca tu dekat kerajaan tu. Baca tu. Bang pergi dengan tu. Subha. Oh, sami Allah telefon. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, subha. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, yang bak sujud bak rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, subhana rabbiyal azim. Ba'dhi panjang apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, ba'bi hana panjang, ba'dhi panjang. Ya, Cik Abu tengok tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya ni, menyekap panjang, ba'dra ni tetap hang panjang ba'da apa ni? Cik bang meri. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, betul-betul. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, wa bihamdi. Ka beres berarti. Nyo Abu gurai Muslim bang mergi nyo pi nak yak semoga nami kan. Ino ka poh limong lewat le Abu kata boh bang mergi. Ya. Terima kasih guru ilmu. Terima kasih berita. Insyaallah sama-sama kasih yang mulia. Allahu akbar falillahil hamd. Insyaallah nanti otai tabai ulang tu dadu jambu dah pahlam dah Abu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau dah bekot bang guru ya. Yang dah bekot. Boleh bekot. Masya Allah Bang Arif, barakallah, jazakumullah bi khair. Gailah munan Abu mau gure Bang Bergi jamaah mandum lebih gurung lebih duluan kemah. Tak gure bu. Jangan cetak tinggal gure pergi. Tinggal wat ke jenis itu. Ngeri tu tengah. Ya, masya-Allah, barakallah, jazakumullah bi khair. Allahu akbar. Jadi yang kemudian pada jemaah, ya insya-Allah ada kali-kali lain dan menumpuk alam. Abu nyen payah pahlam ya Abu. Abang Murgi ya. Ini dah benar rupa ayat semayang le. Baris masih baris tu. Yalah, bandu-bandu. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata peti aja ri.